tung ini page ki program jingle ka FIFA World Cup anta kamit haka por stengnya bak pola sam step ka Canada kan kundusya ke bosnya haka por kat arsteng kebedai kebedan haka grup B Canada kebedai ke tim na diuba North America kat baka bosnya kebedai na tim na diuba Europe baru atlingi tim peraya barang kot bor sudah kisah lek kai bah mentah ke steng senyang ini scam sa air kumanjong pipaj ba yan open kesan na pedang kini arling ini tim Canada ne ke bosnya sekoy bagi jing lekai pedang ke USA strike paru gue baru arling ini tim ke badan naga grup D ke USA ke bedai ke tim na dioba North America kan baka paru gue ke bedai ke tim na dioba South America. Ia kena jadi lekai, on lekai hak pola sam step rusteng, bat bro arling tim ni scam bakin saya lekai bah, bat ni scam kini jo ikicing job, saya pun bagi kemencong pi, ia nak kerja nak yang arling tim ke USA, nak pergi hak pola sam step, hak pon rusteng. Ini jadi lekai bila ban page live, abun benta haki, kamtam gitu bakwa ban page free, show, thok ia kini nomor jangan screen. Pilaban call dan pilaban teks yang WhatsApp pilaban send link ya pilaban free publish